الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إمها حمدا ثنايا تعريف حق وجمني إكوانت قد كيرتي وانت الله سبحانه وتعالى إكلام منوي حق وجن علكم في إلهكم وكمن على كيوان أدي محمد غفاني إكلام ميومتا كوكرفي إم فهوجي نبيا أدي رسولا كموجا على كيوان من الله سبحانه وتعالى ألقندشا تيلوبوتي إمها أخونا أختنا أدمي دي وراجعك إمها دي وهينا هداية ندك وينما ألقن مني هداية اللي بيجن في بايك كمغا نويس دنيا كوارك جينا ميستكم فدان ألقن من مسبيه جلي هلاك في ميستك كمغا هوا نفسا ألقن كورا بايك كمغا غسغها غسا هيلا هيلا جمادات تكن ألقن كورا بايك كمغا نيكمتي مخلوق كم إنما يس الله تبارك وتعالى إلهك ما رحمة فلون إلهك أوغاوان تكن مديب غاهل ورينج مچا باوالب أدي مديبه ديب غاهل ورين ما ويگم وا إسلام دينوge أهل ورين كمغاوي ألقون من مفدا مجريه جواه كدكائرو نوت ألقون من إسلام دينو جواه كدكائرو إفس مسلمك أدي إسلام دينو كمعلومات هو إفس إنسانك نولين الله كحضرتك دينك كبات الله كحضرتك دينك إسلام دين يكو إفس شكني إن الدين عند الله الإسلام من الله إعلان كرفني الله كحضرتك دينك إسلام دين إنه نفس دينك الله كحضرتك جاغني دين ألغن منك أميل لغاومتك نوتا ألغن منك غوتي كدروك ألغن من إهن دين تك جاغ دنيا ديمي ندنيا نديم الله كحضرتك إفس إهن دينك جاغني إن الدين عند الله الإسلام ألغنو جواها كقولو كوريا جنديومو كوريجا موضوع غوتون أدي حالته غوتون ألغنو وربودان هيتوغا هنگام دا شعوركي ميتانوغا إفه ميتي بايمه حالوبوتي ديوهي أخونا أختو أدي دورم باللوامون وتأسوامون جندوا إمها بيكلونا بيكمل ألغن بينهم بني هما سؤال كله ألغن إنجي جواب هن نمويس بايكالا كنت التكاهرة بايكالا حادثة تكاهرة تيهوري هذا بيت أخونا بسنجي ودا كنوان ألغن منجي تريغا تمنى كي مسلمة كي بنان لدوغنا تمنى دينك إسلام دينه بونن جهلهم وميهم إباوله أديكيه تمنى كي مسلم نونه بونا ميهم ألغن منجي تريغا ميدو إباوله أهمي ما ألغنو هما أدو إيوه إمّنان إفادو مٹا كاوستي هذا وبيت أكون غاتو كورم بينهم واني سؤال كي جواب ألغنو بينهم هوريها بيفلون بس ديفان ميتانون دروغا TV نوتا راديوين السوا بلوا بيفلون بس هم جواب ديفن جهينه أي ديوهينge دينكي كوباتو
Allahu akbar tibe folon tayyar no tibbewima aduta tafatui adi efahar divehinge deenaki kobato masha Allah divehinge aqida ki kobato Allahu akbar Allahu akbar adives bay mihuna shakkuwanato adives bay mihunna shakkuwane ba divehinge deena meduga lobe jakhunne kon irakuto algon men divehin islam deenangai kon irakuto algon men islam wi bay be folum vidalui nuwasate kaharujje divehi raj islam vita algon warafahum dekunu liumegga tarikhi gotun divehi raj islam wi kamuga yaqinu mes assate ka ahara bure ginavejje kamal liefoi ehmejiya algon miyadu waram muhimmu suwale algon men emmenna adi algon men adawa etterin divehi rajyege divehi ahlu werin islam wi kihine kivegento divehin islam wi kon lashkaraka hangurama koggen gadavegento kon lashkare mitanan as tala folagen biurdakkagen to divehi rajyen ai Khalid bin Walid to Muhammad bin Qasim to Tariq bin Ziyad to kon islam deenuge kon mujahidet to divehi rajyen hatiyaru hippawagen wadagen nevi divehi rajyege islam kuran islam deenaki kandige baron feturunu deene ko kaagto migaw mangai ti huriha be fulum assawana duniyege tarikh heki dene divehi rajyeka islam kuraka divehi rajye islam deenuge da'watu genas deka evves lashkaren nade islami dawlatakum evves mujahidakum wada ennugannawa divehin islam wi miqawma ziyara kuri fatru weri gammacha e islam deenuge bodu ilmu weri ennum eiki ma balagha atteri fasaha atteri ajabek hala wahaka dakka vefulennu ei fatru weri kivegento mi obbodu qawm ekko emme adamge dariyege baha islam wi ege kuriga ba mehuna duniyege evves kame nenge nito lobete akhunne visna fikur kurawwa mi divehi qawmuge ahlu werinnaki mige assate ka har kuriga aggarnu kuriga kufur dimmatiga tibibay buddhist deenuga tibibay adi hindu deenuga tibibay mane ki divehi rajyega budan alukan kurun oi hindunge kiban asa buddhism oi ei budan alukan kurun nun kamuga tawhid ilmu werin nota ilmul kalam ga hulu weringe gatu ga wahaka dekeve deene mane ki buddhist deenaki atheist deeneke kalange wodige nuwa kama deene nekkama dawa kura deene ehmi ma divehin tibi kalange wodige nuwa kama nuwata mizamanuga mashhurwege mule atheistunge deenekkama beleve budu deen matiga eba mihunge deena aqida eba minge alukama huriya che eba mihun wani budu deenuge tawlima eggotan hadafa haramanje kamaki miyom bodu gawamuga mi muli gawamuge ahlu werin navves evves miheka nuisnune islam deenuge da'watu ama budu deena hindu deenuge moluwahaga dakka ilmi gotun jadalukon ebe fulaku balikura kasha kivegento sawbaki mi diibga ahlu werinnaki man Allahuge khas rahmate ebe amihunge macca waabay ehbim Allah tabaraka wa taala ilahuge ni'ma mi qawmga ahlu weringe macca baawalevi ebe amihun kuriga tajriba kuri kufra shirkuge andiri kama gelluma halakuge terega ebe amihun diri ulefa wani mane ki mi be amihun tibi fembuagam fa haqqu deenaka ihalatuga faturuweri ki kuran danduweri anamois
حق بس أدوني ما يتي قبول القرآن فطرة السلامة هنكم من إنسانك إغتون ابن بطوطة نوة تبريزي نوة أبو يوسف البركات البربري كم من أمكياس إبه فلك دعوة مولي ديوه راجة رنماري دوكو شركا كفر هوريها ايچن وكادافا من دو فاس ما بيجن با اسلام دين افني الله اكبر الله اكبر لو بدي اخونا وفاكر نجي كم الله اكبر ميخوم قاهول ورين اسلام بيكي افس اهن كمكون نو اهن بجيا علمي ديوهين حقن نون تو اميل اختيارو وسنا بلا تجربة كفا حق دين كمغا اسلام دين قبول كرمكي شكن نہیں وريها بدي ور انسان وس انغدكم بنن جهني دي وهينگ حق کے الگن من اسلام وگن الگن من قوم اسلام فهمي وني ما وگن وا اسلام دين کے حق کان انگي کفر شرک کے تجربہ کرم فہوگا اي ناکامیاب مگے کمغا واتی وے اي گلم ہری مگے کمغا واتی وے اگوتوگا ہتن اف راحتن فاوری کمن نتیما اي افہوگا alum divehin kafiruma kufur ge tera wanuma kufur deenan emburi diuma lobi kuranita ei kaaku yaqinum ves buddhi salamatun hori mihako islam mafahuga islam din du kon nulan ehnamais e bai ge fitran halak fa wa mihum hawa nafsan alkan kura mihum إباميهم إفدا بايميهم إسلام ما فهوجا كافر ودان أي ودانك لو بتأخذني أقول من نبي فدا ما ماتيفري بركاتري وقت كوليجا أي إسلام دين حماية كورون مي ماتيفري شعاروجا إفتي بوقتك هندا نقول إنجه ورم مهم كنت تكين بهوري ايگه ترين فرتم كنتك كي اي ما وگن وا اسلام دين كي كيها ورگه متي وری ما بودو نعمتك كان الگون من هندان كورون كفر شرك كي كيها نوركا تر كيها هدام ور كيها بير وري كيها نامان اچكن الگون من دينگتو اكمكو الگون من كاب فان الگون من ور تفاتوان اگوتكي الگون من كاب فان كفر تجربه كفا كفر کے تجربہ کفا ایتی دو کو اللہ اسلام دین ونی اہمی ما بے فلون ورف فسیہا بے فلون ورف فسیہا بے فلون کے اتم بنا کفا ہوری غیر اللہ علکن کروے تنتن داغباتا نوتا بدکولتا مگرا حلاک کلا اہمی ما بے فلون افس کمکانو دا ہیتو گا افس کہ ہمیں کیرو میں نتی گوس اتندن تھڑا سننا فتکوری algondu aduwaham adi algondu badam ves diyan kudairu todduga hunna budu kodegi dagabaye etanun negi warabbodu budei asari echihige gotuga malege newunu ekamu ege ves bo bindali kama regandu emmen nidafa tibba kommes mujahida doita khonne ekamaku algon men ebefulunna tafatwa gotaki asade ka arfahum می دنیا ngasa mitiba mihun mi ba mihun ne kufur ge tajriba nukure algon men na kufur ki kihavar ge chekkamenni ge algon men ege terega nuleti hama ifada algon men na ma vege wa islam dinu ge tauhid islam dinu ge man aqida ge matveri kamves rangalan ekashi ge wagutan nenge ehem wima algon men ge tereng مرتدو كافروا ميهم نكون نمونge dani eggodaga sinu kurawati mifada boddi majlis tawga mihunge kurimati ga timanna islamen none buna mihe kiwara hivwaruga da mihe ke ei findiye kivegento ehem bunan enen jehuni enen islam dina ki coach kan nengeti ei jahile eh non nama ilmi मैदान takuga علمي دليل تكا حجة هفاق الناس بحث قرآني إسلام دينك باطل دينك كمان هذا
ekan kurumge kuladanakan mi islam din baawale unu dohum feshigen adi ada hamen evves insiyaka jinniyaka nek vefai adi nues kureven lobati emmeha rayitun lobati emmeha divi rayitun algon mibuni wahakage tedukan tibe fulunna yaqin koddinu mattaka algon tibe fulunga kurimatiga gennana tiya huriha emmeha lobati muslimun lobi kura shakhsiyati al khalifatu rashida kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge khalifa rashid umar bin khattab radiyallahu anhu mige saadaste kahar kuriga dehas wana aharuge fahunganna mihunna nuwata qiyamat danden duniya ganna oy muslimunna devwa fawa waram mati veri filawale waram mati veri basfule midalwani yushiku an yunqadha ura al-islam urwatan urwa liman nasha'a fi al-islam wa lam ya'rif al-jahiliyyah gavejje ewagutu karivejje ewagutu kumbagutetto islam deenuge ulatta ulakakum mugure duwas karivejje muli duniyento no muli insaniyatunge terento no kombayge terento liman nasha'a fil islam wa lam ya'rif al jahiliyyah islam deenan ufamme islam deenuge terega bodu e fahuri mihunge atum jahiliyatuge andirikama jahiliyatuge nurakka terika nudanna bayge atum Allahu akbar lobade akhunne ballava umar bin khattab radiyallahu anhu ge basfula ege tedukama islam deenan ufamme jahiliyatuge andirikama kufruge nurakka terika nudanna bayge atum e baamihunge amilla deen mugurigen dan muli ummatu muli duniyen islam din fohevigen dawa hakenno adike duniyega islam din dani kuriya ekamaku zamanu sura muslimun ge gotuga tibi mi honna nurakka eboy kon nurakka letto jahiliyat ki kobakame kufra shirka ki kobakame nengi islam ge gotuga fakhru weriya fatimanne ki muslim ge muhammad abdullah ibrahim amina fatima kiyage muleni ekamu dina ki kobakame nubala islam dinu ge makama mativeri kame nenge jahiliyata ki kufra shirku ge nurakkatir kam ki kobaka men nenge egotuga bodeti fa wa mi hunge atum algon menge qawmun mi manzar no feneto no algon menge qawmun mi manzar fenna mundani islami huriha qawmu tawkum mi manzar fenna mundani hevima algon do sufave bunan divehinge aqida ki wargada aqida divihinnati aqida warugada bayki algon beenun ehem wan ekamako ei hamai kan ehem bunela fa huttadun kamuda bahennu adikiyen haqiqataki algon menge aqida balikashi algon menge iman kan dhaif algon men muslimun kamuga amiti bi miedu algon men islam din libi fautima algon menge gina bayku nubada islam dine algon menge gina bayku nukiya wakirte qur'ane algon menge gina bayku ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge muriti ran siarte nubala ehmima algon menge tereng warak gina bayku miedu jehilumbe emihunge nambunan kafarunge gatu warak gina bayku jehilumbe islami adakadayakan islami fashanakan nisbavwa kame dakkan iman kan badi kashiri aqida dhaifu wima ehmima algon mennaki haqqu gotuga islam din himaya kuram beenum baykama wanama algon men aqida rangal kur ekama tayyarwa adi islam din himaya kurumuge shi'ar tan hamai kani fotitaka benata uga nuliye eya eku galgon men amali maidanuga dakkan lowada khunne mi majlihaki nuwata mi khitabaki
algondu islam din himaya kurmattaka mi qawmuga emme fortama teduwegen ami hainu algondaki adiki tiya huriha beful tiya meha be kaluna be kamal algon menge kaaba fan islam din himaya kurmattaka jihad kurabi fada algon menge jana malum komme miha ko se miha kalibigem wa kol dan kam islam din taka heda kurmattaka algon menge mi qawmuge divehi daringe terein iman kan algon men balikashi namois iman kamuge hulukole komme wefulage situga hurima wefulaku mikama intihaya beenum wegen josha foriya ku ganukume wadagen uluwatam fenigen ekamuga baaverumuge gutun algondu ismi wahaka midakkan algondu nu me qawmuge huriha ilmu eri algondu bunani istisna nukon huriha ilmu eri adi siyasi leaderun kure rangalu ikhlas teri iman teri waragina befulu adi komme party egga tibage nan note ko fa onna mois waragina divi hirayitun eba mihunge hituga ebuhuri iman kamuge hulukol algon mena beenum wani almuwarina beenum wani e hulukola fumela eti bodukodda ege haqiqi surage dakkala e nun nama ekum faada nukura dobete akhunne kihine to algon men nan algon menge din himaya kurave ma vegen wa islam din gelligen nudane algon men islam yes no yes mikan algon menge handanu ko bahattenje ma vegen wa islam din mi duniya matin fohevigen nudane algon men ki koram mikala kitam me gaw me kafaru yes ki vegen to ei allah ge din edin himaya kurava fawani man allah algon men kala nukula de bay kay kalange hawale nukurava allah ge din allah wani himaya kurava fa ehmi ma islam dina me duga fes be flo kambodo wada gannawana kamenne islam dina me duga fes be flo kambodo wada gannawana kamenne mi duniya matin islam din fo hevigene nudane adi kiye duwa haka islam din dani kuriyaram gos qiyamah bumuge kurim mibimmati ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kuraba fawani ekalege fanu ge khilafa rashida ekalege fanu ge naste vi ma tauhid sunnatu ge matiga wa nabawi manhaj ge matiga wa rangalu khilafate rangalu islami verikame binawane huriha jabbar toghutuna huriha jabbar nubanu dafa verinta nimigen dan e islam dinaki islam dinu ge waram mashhur ulemberi allama iqbal rahimahullah e manzar sifaku rabba vidal fawani islam dina में दो इस्लाम की फितरत में तकदीर ने लचक दी है जितना ही उभरेगा उतना के डुबा देंगे इस्लाम दीन के फितरत के मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी एति दिरिगेम बोडुवेगेन फेतुरेगो लव्वाफे ए मैं अल्लाह के अमर फुले edin nattalu mattaka edin halak kollu mattaka bayku mihun teli waraka fitti warakan eti wani bode e manzar no dekem to tibe folo algon me mige kuda dos kole kuriga algon warak khari mazi ek gahandambe algon madina university ga kiyawan horefa en aharu dos fahum algon ge mi watana en kiyawa kudinnake ifada algon ge mamba fanna rahmat terinna baddal kol mattaka an ekamako colombo airport ehsab jehuni daturu huttada birum furane birum nafsa birum ewagutu galgonda baddadu mi mitanu mi divihi rajyem film wegen furagen dia akhunna ukhtun ekamu miyadu nuniya duhakavre duhe islam dina kuriyerun dibe tiahuriya be fulum sanduma hunnawane 11 ehnu to September 11 islam america ya terrorist hamala din kamuge dogu dawwa ko ebami hun amillen ebami hunge bodu de taware wattala islam ge boduga tuhmatu alwagen islam din duwad mattaka warab bodu reume warab bodu
ma singare umerrawagen din hamala ekamako algondan ege fahum baddalu wejje aduwa hafin kiyafin Europa America ge etan liun terinnaka etan ilmu erinnaka jal islami jaliyat toga masake kura da'inge wahaka ihadduwa hako algon miharu kiyum mida university Islamic University ga Malaysia ga Islamic University ga lecture devvi Europe befule vidalwani timanna waran ufawa dekame waran ufawere de khabarenge bote islam e ten in khabaraka vidalwi ei September 11 ga hadisa kivegen to ekama eha bodan ufa koraban ei islam na waran aniya libunu hadisa islamunna libunu aniya kafarunge atun libunu aniya ei algon mena libunu aniya nu egota ki muslima ko miyan gatun shahid wajjiya suwarge ebe flaufa korevi kamaki e hadisa ya fahuga amerika ya europe ga adike duniya ge huriha hisabegga kafarun islam deena meduga ilmu riwan fashaf islam deena ki coach kan olum filwa islam wa mihunge adadu etak gune kan ituru wajje hembima algon mi dannawani islam din gellige nudan islam din halako gen nudan eves mi hekay kam nukureve ekamaku vedana kame divehin naki islam kamuga vefa divehin islam din benu nuwadi ve Allah subhanahu wa ta'ala islam din mi qawmun gendeu ei vedana kame adikiyen ei warak kari veggawa kam kivegento islam dinaki waran agubodu ni'mat adiki mi duniya mati ga insana ka yewur agubodu ni'mat nudibena lobete akhunne e ni'ma men Allah devani e ni'matu ga agu wazan kureve mi algon men evves mi hako algon men gengule walu janawar naam sufi fade ichege karuga rangharen alwanato tiba gengule himaru gandu nuwata geri nuwata diwe rajyagoloni kukuluha ehme je engechege karuga jawahirun fashen alwanato nalwan ekamu tiba lobiwa tibage dariflo tibage ambimiha nuwata tibage gan adi ege agwazan koreve mihige karuga e fadaran haren alwan kihinato Allah tabaraka wa taala ikhlas teri kamenni khiyanat teri farwad nubahatta bayka kadange din hawadu kurabani hamima algon men rakkat riwanje Umar bin Khattab radhiyallahu anhu deva fewa bodu indar ei algon men islam deena medu samalu noichenama algon men nam ni'matu ge agu noisni jenama algon menge din algon menga atum muguri gen hingada ega alamat tam yadu algon men na fennamun gos intihaya nurakkat ri darajen algon men gos amyoti miyada kunun duha kafahu duhe kanta tabbodu amun nurakka amun as emme nurakka daraje gossa miyadu miyotti adives algon menna ebo ihsas koreve algon menge warag gina divehin eggotakes gabulen nukure islam deenan ha nurakka teri hisabakan algon men gajje kame adives warang hamajihila algonu beenon algonu ge loboti akhunna ukhtunna ekan sabit ko den ei algon menge mafegen ba mi islam deenu ge tawhida aqida ge aliga loboti akhunne mafegen ba islam deen fohevigen dani ki nuwata edinu algon men beru wani ki en hamai kani dr zakir naik ge tagriruga miha ko murtaddu igota nuwata mifada majli hega miha ko arafa timanna islamen nune timanna kafare ke buni mai nu adiki islam deenu miha beru edane bawaru kantatta nge buhuri ei kufra shirku ge darja ge kantatta en komme kame miha ko balagatas nuwata ekamaka hir ruhigen huttas nuwata ekamaka kandeligen tibage hitun nuwata dulun nuwata amali gotum atun inkaru nukoffinama emiha vesdan Allah tabaraka wa taala algon menna devva wa islam deen binawegen wani mavegen wa matiregen wa tawhid ge kalima la ilaha illa Allah mi kalima ga macha
mi kalima mugure waruge evves kame mihe ko kofimun emihi gatun islam din gelluni Allah menui hagwegen alkame ve ilaha kunwa kama algon me hekiwa heki bahuga mane ki ko bato islam din ge huriha ilmu ring ittifaqum bayan ko rabba fawe muslima ka wumatta emme fartama islam ko iqrar wa ru kalimage dashun gena qabul kuranche Allah ki khaliq kan Allah ki raziq kan Allah ki mudabbir kan Allah hi hakim kan Allah subhanahu wa ta'ala kam milku e wodigem wani mi kainata huriha kainat take adi mitanu gawa huriha makhluq Allah ge dhat ful fi wa huriya saki makhluq ei hus alam take ehm vi ma muslimun iqrar wani Allah ki rabbul alamin kamuga Allah ki rabbul alamin alam taku ge veri raskalange kamuga tiba iman wicce nama iqrar wicce nama tiba ge macca lazim gembe Allah ei huriha kamek kurava huriha kamega ikhtiyar libigem wa bahar weri farataki ekalange milk ekalange sharia ekalange amru fulu insanunge macca tanfidh kurvenjeheni halal haram kandalwani man Allah hukum kandalwani man Allah kushaki kobakan e kushuge saza ki kobakan kandalwani Allah kalang rasula mi komme muslimege iman kamuga innan jehe ecce mi anula evves mi hakunwane muslimak algona ka hinu mi am muslimaka wes olifa onnana kamehe lobe ta khunne Allah tabaraka wa taala ehme wahi ko rabba fawani ولا تشرك في حكمه أحدا تباميهم من الله حكم جافس فرات بابر نكراش إن الحكم إلا لله حكم هم يكني ملك وجماني الله إكلام حكم كرفاني إكلام حكم كنالوان إجافس فرات بابر كوجنوا الله تبارك وتعالى ikawanta kamuga algon men hekide mi bahuge matiga algon men sabitu wanje tabayti akhunne men Allah muslimunna ikalange wahyi ikalange hukum bawala wade wafa tikirti Qur'an e dastura khilafa ngebes hukm kurmaki muslimaka jaiz kamen men Allah bawala bi hukma khilafa hukum kurmaki ei kufr ei shirk ei dinum beru eda fada nurakkatir kamen bayin halatuga muslima ko adi dinu beru nuyakas kandaygen dinu beruane kamuga ummatuge huriha ilmoring ittifaq wa halate men Allah baawale vi hukmaka faadu kiya e hukmaka meduga hin nutanawasve e mulin rangalu nu hukume kamuga hi ko nuwata deki nuwata kalange hukmaki tiba bodamba kiyam gannan jechen nu kamuga bonu nuwata ei tiba diriule mujtamaya zamana makana nugule ecche kamuga bonu mifada evves ecche dudum beru kuru nuwata hituga qabul kuru nuwata amali gotum dekkun ei nurakka teri kamen adikiye muli ummatuge ittifaqun kufre heni man Allah haqq wegen wani hukum e hukum Allah amru fula egota rasula amru fula egota kurmaki lazim ka ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الله باوال في حكم أي ألون مصلحة هوري ألون جمعة تنفيذ كرنجه واجب حكم كمجا أدي أي رنقل حكم كمجا قبولك إيه حكم بلانو جم في ميهكي إيه حكم نقف في ميهكي أي كافرك من الله وحي كرم أي أنيا بريك من الله وحي كرم أي فاسقك من الله وحي كرم مسلمك فهرك أين يا الله حكم نكره ونكسين دين بير نودا إكما الله باوال في حكم فارك يا حساب الديام كافر مي الله حكم مي مول أمته هوريها المورين اتفاق بفواكم كينتو مسلم قوم جبريا كنوتا قاضية كنوتا رأيت مجليه كتريجا بحوس قراني الله حكم كامل دوجيت تنفيذ قرآني تنونتو يقبول قرآني تنونتو كينتو الله تبارك وتعالى مدين بابا لفا فريهم كرفا فواني
اليوم أكملت لكم دينكم إسلام دينك فريهم دين شامل دين كامل دين مدينة كيف اسميها كوني ترجنين جاگنني كينت تو بيلياس إسلام دينك حكمك فارق يعني كينت تو قومك رئيس كنوت نكمتي ميها كتدوه إسلام دينك حكم فارق يعني الله تبارك وتعالى إنسان هنگا جريمة تكا كتكوge مچا حكم كندا على حكم سزا كندا على واه دكن آدم دارين كحوالة نكرب أدك من الله كيرت النبي صلى الله عليه وسلم أمر كربني وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم نبي كليك فان وأن احكم بينهم بما أنزل الله الله باوالي في إجسا إجوتا من الله وحيا إجوتا إباميهم كمدوغا حكم كرباشا ولا تتبع أهواءهم كافر يهودي أدي سين غير مسلم كليك فانو كغاتا حكما إديغن أن ميستو إباميهم هوا نفس التباي ودانو غنواش أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك سوبكي إباميهم جواها كادوها إباميهم دكا بيكار واها كليك فانو كم فكرو دفع في نما إباميهم كليك فانو مغفور الدفاني الله بابا لفي حكم توقتين بين حكمك الله بابا لفي حكم فرتكم بين حكمك كليك فانو مغفور الدفاني أي فردومي هذي ما لو تأخذنا الله سبحانه وتعالى حكم خلافة وهكذاكم مي مسلمك كوربين كمن نون إسلامك يكون كفنا ما إنك كافر الله حكم كان يلوي زينيك حكم زينيك حد يحدى من دوكا ميه كفار النكيه كافر كيان مسألة نو الله إيمان واميه كو الله سبحانه وتعالى حكم فارو كيان أهم بما يوين ألف دال هداف يوتي كما أدي الله إيمان وهوري هداولة تكيج إسلام دين فارو كيا جو جها واه كذا كان أي كوري جوس مي كفر كفيوت تكورا مونغا كمه إهنا مويس هتاميكي الساتيك أهر السورة إسلام دين متي جوي قومك مي قومك تريجا إيواه كذا كبيت مي قومك تريجا إيواه كذا كبيت كهنا تو مسلمون تريجا إسلامي مجلس تكيج تريجا مسلم جماعة تريجا فدواء كذا كبيت إسلام كفز غير مسلم كفز كيف كنتو ده كبيت مي هوريها ديوهين نم هوري نكمتي كم ميجي بدلو ديوهين جه هودا पिल्ले के गोती तेरेगा पिल्ले के गंडू वरगन वो तो पिल्ले के सरहद दुगा इन दक्कन वाह के दक्कन में इस इस्लाम को नुबहेन मिनिमम कंगे वे दूर के मिनिमम कंग इस्लाम दी मिनिमम कंगे नस्दीफा वनी हुरिया इंसान ए मी के सरहद दुगा मी को वाह दक्कन एकमको मुस्लिम गांव में का अलगन के गोती तेरेगा एस ए मी है कंग अलगन के अबुरंग अरा अलगन के काबा फैन ना बेही नु है दे हदाफी नमा ए बोडू जरीमा है एहवी मा ورن نبا جاهل عمل من قومك يهدوا هكو هنگي بille لبا بايكو هنگي أفا حكم الجاهلية يبغون جاهليتك حكم بينهم ونيتو من قومك كباتو جاهليتك حكمك الله باوال في حكمتك خلافة من الله الشريعة خلافة كربي كم حكمك جاهليتك حكم أي أبو جهلك حكم هم ما पिल्ले गावानु नकी जाहिलुन तके ए बामियो न कन्नेंगे मैं अल्लाह बावाले वे हुकुम के मति वेरी कमे एवी मैं बामियो फदवाह के दक्कनी नमस सियासी कलियकुन अलगुन में बलान जेहनी कीफेगेंतो मुस्लिम कौमेगा मुस्लिम दौलतेगा इस्लाम दींगे मी कौमुगा हाकिम कमुगा कुरान एगोत मी कौमुगा हुकुम कुरेवेन कमुगा नस कुरेइफा वनिको एफदनी केमति दाता गंड कुआस वाहग दक्कम की वेगेंतो फा कोल्ले देंग अलगोंडो लोबे दाखुन्ने पिल्ले की बेर दुनिये का वरंग अबुरवरी मी है अलगोंड कं हिये नुए एना बुद्धि सलामतुम हुरि नम नुवता एना दिविराज्य की कोंतने कं इंगे नम एगोतंग एस अमिल इख्तियार वाहग दक्काने हैं
aburu hifaattam beenum wan ehwima alugada tuhmat kureveni ene warab bodan oluwala fo ekkama mitanuga miharu islam di war nikamecche mitanuga miharu kafarwa mihum waragine miharu hamaikani beenum wani un kahala tikahalam mati taakun tikahala ma beefula ko as mitanuga bunela shehama bunelumu nimuni timam menna kan nede iwaga dekewe ka timanna mehen dakka fiun mitiba mullanta timanna gacha hukum qur'ane ti kafare ke mina gacha ara gannam wi mina balam wi ehem wima timanna me madun tibena ma kade miwaga dakka wallahu alam alugandan hama ekwoga gabul kureni migota aluganda gabul kureven ehe nun nama edata ganda kanu kere alugand menge terega mi raitu majrihuga uriha befulun tibbawaniko izzateri befulun tibbawaniko e befulun kurimatige orga haya kudachi kiyaka kihinatto alugand menge kalange man Allah subhanahu wa ta'ala ki nenge faratekama islam deenaki aniya veri deenekama angenunge hakkutan atu nigula ganna deenekama wahaga dakkani adi ege itura jahiliyatuge nuba amalege macca tawrif koffa divi rajyega maram maru qisas ge man hukuman amalu nukurati mikalege wara fakhru eri wa ufa koffa mi duniyege namuna gawme ke kiya vediye kiwegen to henge kiyani egota ki mi kufruge jamaat takavves qisas nuhifa aniyaveri nuba jabbaru nudafa mihun numara adiyada kanne gaanune hedife numara uleve gotaka ehmi america gaves maru hifa mihun mara gaanunu hukum kore mihun mara singapore gaves adives duniyege taraqiya tamadduna dawa kora huriha emme sekan kure ehmi ma walakum fil qisas hayah ضبط يا اخونا مان الله كيكي وحي كر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب تيباميه نتكا قصاص هفموغا تيباميه نتكا بي حياة ديريولون بينغوتي قصاص كمان الله لبافا وني أمان كما حياة اي ميهم مران مان الله باوالي بقانون النوم اي ميهم فرانا حماية كرم مان الله باوالي بقانون يا أولي الألباب إكم إيجي فادا إيجي بينو نويسنين موينك هبي ما مان الله هيكرون يا أولي الألباب إيه بديجي أهل ورين مسلم نكي مويا باينو مسلم نكي جاهل باينو مسلم نكي stupid باينو مسلم نكي بدي وري باي ويسنون تري باي علم وري باي එබෑමිහුන් දීන උලෙනී කියේ තෝතෝ වාහකයාගේ මච්චකන්නු එබෑමිහුන් දීන උලෙනී කියේ සාදස්තියක කික්කුරන් වී දෙහාස් තිරීසාස් නුවත බිලියම් මිලියන් අහරුස්සුරේ ආදකාදාය ගොතුක දිබි ෆෞරි ආදකාතා කන්නු හින්දු දීන නුවත බුද්දිස්තු දීන නුවත හෙම්වෙස් ෆිලෝසෆාතා කන්නු එබෑමිහුන් උලෙනී අල්ලාහ් බාවැලි විරීන එබෑමිහුන් ගතුගා එබෑමිහුන්ගේ ෆොයි එබෑමිහුන් ගතුගා එබෑමිහුන්ගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙනස්තෙබ්බි මෑ සුන්නයි edeti qiyamata danden diri onnane allah e bawale vidue ke fadan roko tazako inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun allah wahi korwani timang allah kirti qur'an bawale vi islam din bawale vi wa inna lahu lahafidhun timang allah midin himaya kurwan hebima duniyege emmen insina jinnin uriya men ebbawies Allah ge hukum ful kalange din kalange sharia bimatin fohenu deven algon men miyadu algon men mi ma mativeri sharafu ge demiti ben beenun nama algon men divehin nan oti algon men ge huriha siyasi leaderunna ilmu erinna amrayitun emmen ge macca wajibu ge mani mi ma vegen wa islam dinu ge aqida hituga hardanako amali gotun amalu quran adi mi aqida khilaf wa evs kami qabul nukuran ehni lobot akhunne مما دينك عقيدة حماية كرو متكا الله سبحانه وتعالى فنوبي هريها رسول بيكدنا نبي بيكدن وني ابي فلونجي حياة القربان كربافا اينو توحيدك الله اكا وانت كرون حقيقي ما ناغا كروي جي اي الله عليه اي دنيا ديري هري ميه اي ناغا ويسنون اي ناغا بوديا ويسنون اي افسالغا ಬಂದು ಎಫವಾ ನುವತ ನುತನವ ಸಿಚ್ಚಿಗೆ ತೆರೆಗ ಹಯ್ಯರು ಕುರೈ ಫವಾ ಎಚ್ಚೆನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಕಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಮಿ ಜಮಾನುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಬಹರುವಾ ನಮ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಬೈ
muslimunnaki visna fikru kurabe muslimunnaki huriha ecche balabe muslimunnaki huriha ka ecchen aduwa ham ves tayyarati bibai mihi getuga ma mol kufren oti agene mihi getuga ma mol kufren oti agene algona miti bi aduwa ha fe jawab de kirti qur'an jawab de huriha din takka huriha fikru takka huriha visnun takka adikiye narrow minded nuwata visnumuge fursatu ne taqlid kura nuwata kaaba fange aada kaadaga delo maragen ebami hunge geddunu kuranti be bayki kufru ga ahluweri ebami hunge zamani modern dunia khilafu wa bayki islam dine no rasulullah sallallahu alaihi wasallam sada sate kahar kuri genas devwa miwa ma dinaki mima dinuge shariati ki flexible murunatu ege kulegimba madu moli zamana makana kommetana kavves barabara fitwa shariate ehmima islam dinuge fiqh werin komme zamane gaves akame duniya ngatwejjena ma ekama qur'ana sunnatu galiga adima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge siyaratun ekama hallu hodawa ekamu dakka duniya ge evves falsafa ga duniya ge evves ilmi ga duniya ge evves tariga ifada kame ne ehmima demokrasi ga ahluwerin abada abadus bo gana bo halaku ko hadani kon kame gato eta zamana ko emmegen visnagen hada ganunu e majlihun nukun nayro ga onnani ane furajjehif ane kayge hallu kura eta zamana ko sahabe ko fi boy hadagen ule hada ganunu ane kane du honnani e ba mihun go bolajjehif ane ka badadu kuram ehmima mi ba mihun hada go taki baruge beenun koggen rayitunge maccan e ba mihunge qanunu ta tanfiz kur ei Europe America ga nota democracy huri hatane gamadu kuramu anna go taki ballawa America ballawa hemves gawmut to bayta akhunni islam din الله باوالي في ورمتي في مقصدك اسلامي حد تمام الله باوالي في ورمتي في مقصدك اي حياته ديرون ايغا كل بيجن بايتش بما الله تبارك وتعالى حكم فلو تنفيذ كريفا وافس دولتك افس قومك افس زمانك نفيتنا فسادا ميدوغي مي مودرن وورلد ميدوغي مي ترقي اكاويسونا غارون دكي فدا بيرويري نامان دورن ني افس مسلم قومك غاس كيف انت اسلام دين تنفيذ كريفا اوتي بلوا اسفدي اسلامي دولتك اموي دولتك نوت عباسي دولتك اسلامي حكم تنفيذ كريفا وريد انت عمنا ما كان يفر بلوا ما دركنو وركاري مازيك كينغ عبد العزيز رحمه الله سعودي عربيا غير كما حوالي وراغ نمغه كوريغا اسلامي شريعه تنفيذ فنن يروغا انسان ولو حالو تيبفلو بلوا انجلباتو قوم تكون اسلامي قوم تكون ميهم حجداغوي افس ميهge مدلك نفسك جانك امان كم نوبه اهمبيما حج فراني دنيا كوران هوريها وصيه كف مروان تياروي كيف تفاتو بوردر تن رسكو فدار تفاتو قوم تن رسكو فدايرو مغفيره ميهم نا انيا ورين فيره تيبه ehmi magina gawmu takun hajjajin fonuwani sifanna ekuga evarum ves hajju nimma femburi anneruga vis kame noy bay mihum maru an bay mudata gellive nimi fonna ekamako tarikh miyadu hekide abdul aziz rahimahullah sharu hukm tanfiz kurebe sharu hudud qaim kurebe edwahum fishigen huriha insanun aman kama ekuga ufa fagati kama ekuga hinga majhuma ekiga saudi arabia gos hajj wagen eba ade algon menge mi qawm ga aman kan otto netto oi kivegento algon men islamum bi me kam kafarun ga tuga nen ichenge mi ado e aman kan algon me tun gellige me wolani kivegento allah ge emme hukme emme hadd tanfidh kuriyas ekan rangaluwan ehbima algonu delodun dekuni tibe folum ves deki wada gannawan
Saudi Arabia خاصكم حرمك سرحد تكوغا جنان وناني رم فيهار جنان وناني رم فيهار أديو سهين تفاتو تشي ويكا فيهار نماد وقتو هيما فيهار آگه سيتا مسكتو ميهم مسكتا نارن داني كيه اتن تنوغا غاڑم باتبا فينو فوري مرا ميهم باتبا فينو ميه كنو كره انما اسنوبا ميهم هوري آتاكوس اولين එකමකෝ අල්ලාහ්ගේ ශරීයතුගේ මෑකම මති වෙරිකම් අලගොන් මෙන්න ඉංගේනි අලගොන් මෙන් එෆොයි බෙලීම අල්ලාහ්ගේ හුකුම් තකාමත් ගවිස්නා ෆිකුර් කුරීම ඒ තජරිබා කුරීම අලගොන් මෙන් තජරිබා නුකරේ ලබේ තකුන්නේ අලගොන් මෙන්ගේ කන්තතන් ඉස්ලාහ කුර්මට්ටක UN නුම් ඇමරිකායි නුවත ඉතම් මිතනු මීහුන් යන්නනි අලගොන් මෙන් ජේ නෙමිහුගේ මූණු මතීගා හේන් ඉබෑ මිහුගේ ගවම් තවුග හාල හොරිගොයි බල්ලව කොන්තනෙක් ගතෝ අම නමාංක මොති කාෆර් ගවම් තකෝ ખાસකෝ ඇමරිකා යුරෝප් ගේ ගවම් තබල්ලව ලබත අඛුන්නේ ඉබෑ මිහුගේ අමිල්ල රිපෝට් තක අමිල්ල හිසාබ තක බලාලි මා ඉන්සානකෝ බිරුම් ෆික්කඩාගෙන්ත ආහරෙග්ග මච්ච කිතන් ඉන්සානුගේ ලේතෝ හරුවා දෙවෙනි ඉවස් හක්ක කානුද කිතන් ඉන්සානුගේ ඒගේ බදලුග උරිහා මුජරිමු හිමාය කුරේෆ ඇමරිකාගා ziné kurima haddu jahum muge masalaga as divi rajyega nota islami gawmtoga waha dakka mihum amerika ga halatu huriga ballawa do wete akhun emme fahum dehas hatarege report guna gotuga komme duniya ufamwa komme diha kujjake teren hataru kujjaki mane ki miyaduge hisabu takum balafi nama yaqinum bes fansas percent komme diha kujjakum fas kujjaki na halalan ufamwa kujje ekudinge sharwi bappa nuhore kobato ekudinge hagguta kaguto ekudinge haggu ada quran ehmvima amerika ga mihuna enu maki mana kame ekamaku zine kurmaki hudda kame ei tahziba ki eba mihuge gato natija eki angenunna kudakudin nan huriha biraka nikametikam e gaanunu hadan tibi bodati mihun uleni ufadu यूरोप के गानून की अमेरिका के गानून की फिर हेनुन्न बड़ा फायदा बड़ो अंगेनुन्न निकमति गानून एहमी मनु तो कोम्मे सते का कुज्जकुम फंसास कुदिन की बप्पने कुदिन बलहट्टा निकागु तो इंगे तो एमी कंत कुराग हशविक्का व्यापारी विक्कनी कुलबतक नासिगे तक अंगे कुदिन विक्कनी मी इंसानी हग्गु मी पिल्ले में बेनुवा हग्गकी इंसानी हग्गुगे वाहक दक्कं लदु नुगण्ण कमे अळगुनु हितंगरा मीने की मुळि दुनिया ग मशहूर मी है जिने कुरीमा अंगेनुगागा हद्दु जहुम शरुई हद्दु जहुम मना कुरे एकमा इदिकोळु मी हम यायकुग मीना वरत आइदु कुरा कमे अंगेनकु माबडु वज्जिया एवरेम हलाल कोवियस हराम कोवियस ए अंगे मीहाग बणुगा ओन्न दरिफुಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲವ್ವ ಕತುರು ಬಾಣಾಗೆ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಗುಣವಂತ ಬುರಿಕೊಗ್ಗೆನ್ನಗ ಉಕಾಲ ಯಕೇನಿ ಕೊಂಡ ಮೆತ್ತೋ ಎಬೋಷನ್ එකමත් ආයුධ කුරා මිහින්ගේ එහෙම වි මනුස් ખબર තෝගා බුනාගතුම් UN නුන් ખુદවස් අදි ඇමරිකාගේ බයි ෆරාත්තකුම් වෙස් එනා එ මකාමන් හොවි ඉරුගවස් බෑමිහුන් කම්බඩුවා කමුගා වේ එ මස්සලේ ඒ යුරෝපා ඇමරිකාගේ වරබඩු ඛිලාෆි මස්සලේ එහෙනම් ඉස්මියද බෑමිහුන් බේනුම් වණි මිෆදා ඉන්සානි හක්කුතක දුනියේගා ෆතුම් කොන් කහල හක්කත නුබේ තඛුන්නේ මි ෂයිතානි زينستونge نوتا صهيونينge يهودي نباريومي اي مولي الدنيا ماديتوغا كفرا شركوغا لا دينيتوغا هلاكو كلا اباميهم دنيا گمچ ويري كان كورموگه نوبا ويسنو ehni insanun naki hamay kan emihun gabul kuragotun emihun den ehen insanun naki ebamihun khidmat kuran tibi wal janawarun darjaga bay ehmi maminu bare untan islami gawmutaka waddamun gendani waram makaruweri kama ekuga
تعليمي نظام كتيرا إنساني حق تو جنامغا أدي بس نبارة ونتكوغا أم هالوبتي مسلم أخونه من نبارة ونتكان إسلام دينا خلاف أمها أردتكا خلافا وريها مسلمون اتفاق وكما إيدي كلوان جه إيه كيف كنتو ألغون منك دين حماية كرمتك إيه نون نما ما هذا ما ألغون من نكي ورا نكمتي درجة كغساتي بين بايكان كشور مباميه نكي حق وتوغا إنساني حق حماية كرا باين نما مليانو حق كانوا لا مرمون إذا كودا كودينا أنهنونا مسكولينج حقوقا وجنون تنوكونا بالله وجنون فلسطين الدا بالله أمين جوان وجنون العراق الدا فلسطين الدا أفغانستان الدا باكستان الدا ندان إباميهم كيف جنتو إباميهم بين وني سلامة ويتنن هلاكو كله سلامة هوريتن تن هلاكو كورا مسلمون جا قوم تا هلاكو كورا لو يتأخذنا مي ألقانو جا فلسفة إنه ميمول إسلامي أمته هوريا مفكر ما كوري سورة كيادة وافري وكادي ميدوس كيادة من دواهك الله بيروتي به ألقان من جهتو جاوا وتر جا تعصب تكا عمل لقيت دوكو ألقان من علمي بصيرة إخلاص تري كما يكو جا الله جا فتا كلام جا دين هذه علمون جا واه كاروها حقيقة دني كنا نفجع إنه نما ألقون منجي أتون ألقون منجي دين جلدي جندانه إقطون من الله عن إيمان بمجا إكلانجي يكي ربك مجا خالق مجا رازق مجا مالك وأنت رسكلانجي كم ألقون من إيمان وبا إبا ألقون منجي أتون يدوم يوتي ميون إكود داني هني ميقاو مجا إسلامي شريعة كوارم مادو كم التنفيذ كوريني جينا كنت تنكوريني إكنت تكوران ألقون من ولنبي की कुरंग है मिकम कुरंग एकम विष्णु कुरे वे क्या मी मुलिंग शैतानी बहना तक की कुरंग है हद जहां भी मारा मारो विष्णु ही फेन एह भी मनु कुरंग भी तो एह भी मकुरंग भी नु तो अलगुन में इस्लाम भी है हम मिफदान नरका तरीका मकी अलगुन में दीन होगा अलगुन में अकीदा का फुशवरान एम माने नरका तरीका अंता ए मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दीन बावाले विदुआ होगा एम में फरतम नबी बेकल नामुर को रब्बा कमकी नूह अलैहिस्सलाम फिशिगें इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा ईसा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बरकातु मिहुरिया बे फलोंगे दावतुगे एम मतिवेरी रुकुंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मि कलिमा मैं अल्लाह मेनुई हगुगे अलकम बे इलाह को नुआ कम इकरार वे मैं अल्लाह अलकम खालिस को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बोल बा किया मंगने उरिया अलकम कलांगे कुरा बाई कम गावूं अदि मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला गर रुबूबियता उलूहियता इलाह व कवंत कुरमटका एकलांग अमर कुरबाफा एवस कमे गहम फरात बावेर नुकुन जर्रे के मिंबर व शिरकु एकुलेविगे नु मी नबी बे कलंगे एम बोडु वारो गदा असलु दावत मिकम वेसलगोन मेंगे अतुम यदुम यदनी बीवेगे कीनेतो मिदिन हिमाय कुर मैं अल्लाह फनु वी रसूल बे कलंगे सुन्नत अलगोन में खिलाफ होउनी अलगोन मेंगे वेरिंग गस्तुगा खिलाफ हुई अदि ए आय को अलगोन में तेरे वरगिना रयितु वेरिंग कुरीतीवे ए अलगोन तायदु कुरामी हावीमा नो तलगोन कमुदातीवे बो जहादागन तिबी एक नुबय बुनी मवसे कमा अला अनुदनी लबे ताखुने इंगिलवातो अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे कवंतका अदि कलांगे मैं वेगिन वादीन हिमाय कुरमटका कलांगे रसूल बे कलुं कंत कुरे वेवि गोई mi jalsa fashumuge kuriga tibe fulun esevi ayat takga Ibrahim alayhi salam man Allah ge dina gwale viwaha ka dhikru kurevigen ediyai Ibrahim alayhi salam kale gfan ge qawma gwale vidwa hoga kale gfan hunnevi hama ekani emme insan ekkam tawhid gwale emme insan ekkam hoga ekamo ei Allah wahi kurawani Ibrahim alayhi salam ki ummatik ki ke to kale gfano vidal ekadege faanu ge gawmuge mista kunna ekadege faanu ge bappa fala ekadege faanu ge memba fana ekadege faanu ge bappa adi gawmuge mista kunna wara riveti magunna sehatterivi e bappa e gawmuge mista kunne Allah we veri raskalange ki ekalange sharikun kurashe ekalange kawanta kurashe ekalange alkan kurashe ekamaku shirka kufur ge ahulu erin ma tolerance hunna baikama ma visnu tanos baikama dawwa kurani e dogu dawwa إباميهم توحيد جواه كارواها في نما وقتون إباميهم جوريها كمن هدان توحيد هلاك كرمتك إباميهم فوق الأذان توحيد يبونون إباميهم جبانو كالان
tawhid bunun eba mi ruru walagen daane eba men biru ganna ehmi ma eba men gabul kureve kame nu ei ki evve zamanek nuh alayhi salam adi ege fahum fonu emme rasul be kal kirtima nabiy sallallahu alaihi wasallam addante ekale ege fanu gawah kois makka ge mi honnaka tolerate nukurewu ei tawhid ibrahim alayhi salam idikolu egatun kike to ekale ege fanu dana tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin allah gandi bunama eti ba mi hun alukan ko fa emburi ge diyama timan kale ege fanu te buduta halaku kurahushi فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون إما بودو كليك فيها واهم وريها تلا سنة فتي كرباه إيه تكاروكا كورا دي الله جيا بداعي إبراهيم عليه السلام توحيده ما يكرب محمد صلى الله عليه وسلم من الله جي كونت كما فشورا إيه بس كمين كليك فان هدى ندفع صحابي كواس دنواني كيرت رسول آية يا سيدي يكي يا فقوالب اتمنى صاحبة إما متي صاحبة سيد إنسان نفس بينهم كربي عبارات باين حالة تغنوتا بايغو تكا إكامكو أصل حقيقي سيدك من الله باين حالة بينهم بس كربي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن السيد هو الله إما ما صاحبك من الله انفصالك تمن كاليغ فان النونه kuda kudintake baligh nuwa kuda kudintake madahe kiyamun annaadu kade faani wada gannaw e madahaga kaaba faange badruge shahidunge uhuduge shahidunge ma malu wahakata kiyamun as kujjako ekudinki wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gada timam menge terega nabi be kale ko sebu hunne wiye madama wa kanta vis deni wada gannawa be fulake توحيد فشورا كمهني الله وي غيب دنودي غنوا رس كدانگي من الله وي مستقبل دنودي غنوا فراتك اكدي فاننو اهمي ما توحيدغا كورو من غليدانتي توحيدغا افس ذاتك ميلي جهدانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغوتن هوتو اكدي هوتوي هوتادار كوري وسكي گوتك كياره تي تن كولنو كيار تي هودا كمنو الله اكبر إما فهمي ما نبي صلى الله عليه وسلم مكة فتح ومنكي هنا تو كذا يفعل كنت كوربي آثاري مدلوجي غوتوغا آثاري ثقافة غوتوغا حرم فلوغا بحتى وري هوريا بوتو تك جينغوس فيمبروا نلهدا تيولوا بهنتي تو نو كذا يفعل ميوزيوم نهدوا هوريا بوتو تك تلا فندو كوري فيكي وكن تو مكة قالوا رين إسلام وجه أديا فوقا لشكر تتيار كرباني عربي كراجي كي حساب توقع من الله شريك كرونو تنتنا إتنتن هلاك كرو متك لا تمناتو يجي فنو كرو متك لشكر فنو خالد بن وليد فنو وفي جرير بن عبد الله رضي الله عنه فنو وفي كنت أنا هلاك كرو بنتا ذو الخلصة كياتن هلاك كرو أي يماني ميهونج كعبايو كعبة الله يقولوا يالغون من ألكم كرايتشنو مسلمون قبلة هن نماز إيه بدلوك إفدا ألكم كربي تاني إفدا تاني ألكم كران ميهون هدايا مولني إهم بجن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتن هلاك كربي شركو فدي دانتي بيرون أمتو كتيريغا مكة كإمن إسلام بي فوجان إمن إسلام دينا واني مدين كي كران تو يبودو تام كران بي أبو سفيان رضي الله عنه إسلام وداعن إكاديك فانا ورف وريهم إنكي وداعن نوانه نونتو لا تكي نوتا مناتكي إفس فادان وريتش نونكان أي بودكان أي تمام من كوري قالكان كوريتش كميهار إفس إتش نونكان alun annango jila mi haru alkan kuri ichisse kaaba fan olni mi ichisse alkan kok genne mi waran nu baach ke kiyam bahattam vinunto nu bahattawa kiwegento egota ki zaman dawru amun insanun handanne tamun dina durheli ongo alun alkan koram feshidana tive hafiz ibn hajar rahimahullah widalwani mi yamani mi hunge kaaba talala halaku kurevi hadisa ya gulige midalwani وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس أرجعنا إنجي ورقنا فقه ورين نوتا فقه أصول كتيرين باي بيفلون نوتا باي ميهم كيافان أركان كرايتي سنوه هلا كربي أركان نكرايتي ساك سميتوه
munasabatuga behetti ichi alkan kurevechi se nune ichi behetti da nune ballawa islami fiqh werinna al hafiz ibn hajar shafi madhhabuge bodu ilmu weriye adi mi ummatuge bodu muhaddith vidalu wani wa fil hadith mashru'iyyatu izalati ma yuftatanu bihi an-nas mi hadith volun dalilu libe mashru' wagembe insanun fituna veri vedana tantan halak kuruma ei من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا إيه تشكي إنسانك كمجابيس إيه حيوانك كمجابيس إيه جمادك كمجابيس معنى كي آدم كدريم مسلمون كتريغا مسلم مغفرت دا كهذا ميهكو مرجيا شرك جوا ميهكو مثالك أبلا فادو بلا كهينو سيهرو هذا ميهون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قتلوا كرنا أمور كربي إفادا ميهون دوبالنجه إفادا ميهون نتالنجه هذه حيوان ككون كم تكربيني إكماكو فهاريجا حيوانجه ما كمون نوتا إيجي مول كمون إنسانو فهاريجا فيتونا وير ويدان ميهارو ديتنا كنتي بيفونا فينوادانا فونو تكان غنتا بكاريجا بانوغا الله جه اسمه فلو ديه فايندجه إيه بكاريه ما كون هيتامونغوس إيه چالكون كرونغو فديدان algondu khudu dekunin efada manzare miheka bakari katila de megen bakari kottaga bakari engule mihege karen algondu diyama gos algondu dekki min bakari algondu beenu mona oh ti bakari nodi ben algondu kivegen he algondu beenum be bakari koshi go e bakari kive to nodi ben be e bakari ge inde allah ge ismu fulu di fe ma bakari ke howigen wa bakari ke rasul be kale gota hovoi fa bakari kaman ena dekin alon ni ko bahiye munima ena atun kuraha dekki mita in lafe fahar gavedan allah ge ismu fulu elifeni kama elifeni kitwan e bakari e kamako efada ichve shiruka magudakka faanative halaku kollanje o jamadan adi jamaad ekkamugavies e gah ekkamugavies nuwata hila ekkamugavies nuwata gaumi nishan ekkamugavies echege sawu mustaqbal ga fitunen u feddane kama hiwanya eche bahattage nuwan e islam wa fawga kurisura huriche denkine to wani alak echi u faddagen order dige shirka kufur ge adda takun order dige echi ge nas behetun kine to wani mideti tibe fulu alwa kiyada حافظ ابن حجر رحمه الله ودعواني جهني هلاك ربون بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيعة الرضوان جباي رضوان جباي الإسلام دينه ما ماتيري مشهور حادثة بيعة هيفوني جاهك جداشوجا جاهو جذكر ما الله كيرت قرآنه جن نوافه به كذلك فانو بخلافته جس كندالب كيف جنتو ما جاه فيما etanuga man hadisa hingava otima asabe kalun tabi be kalun nangi wada ganawani vis kamen nuga ekamaku fahun anna mihun mizamanu ge mihun hajja go safar tamam misdani gas bada kanunto adi etana deviji ay gahu ge makam gahu ga ngula levene nunto rahan asa bunane nunto algondo e gahu ga allime ege sababun timan atuga hori balta vis filage hingajje shaytana ge waswas ta mihin as insanun shirka kufur ge tera genda sababuta e hemi umar bin khattab radhiyallahu anhu gas kandade لو تأخذنا إما فهو حادثة يا فهو إما فهو حادثة كي آدم ما فهو قالوا جواهك كل ده تبادلنا مي وران عبرة ترواهك وقلت هم وجه إنما يسوى ربنا إبراهيم عفوا ما أفكر ما الله سبحانه وتعالى إما فرتم آدم عليه السلام وفي الدوي توحيد قمتي مما دين متي كاليغفانو كداري فسكولو تكرار ومنجيلك فوجيلك أن مندي من الله يكون تكرم جتره من الله يكون تكون علكم كرم متيجا شرك النك كفر النك شيطانا بارو أدي نفشه إنما يسينا وعود كفواني أرتكم مغفر الدم مسك القرآن كما أدي إنها إكوغا بايكومي هو نركي جندان كما إحنا يوم الله سبحانه وتعالى وني وحي كرفا أنجوافا إخلاص تري مؤمن في أوا الله إخلاص تري تدوري مؤمن في أوا هم ميهم إناج بهن هلين كم بس كم يكس ابن عباس رضي الله عنه ودار وني آدم عليه السلام فشجن إن هاس أهرو
algon men islam deenu gami heda kuri muddata wore digu muddate tiha garunu wanden shirku ge evves amalen neti muslimun tawhid ge matiga tibi ekamako diha has aharu fahun aslu shirku duniya maccan ufam wi kihinetto shaytana alweri taqwa veri mihunge gata bayge gata ngas bunani kale men namaz quraaru alkan quraaru men allahan evves khushu' khudu' birueti kamen netennum he ehmima tigotan alkan kurima kamakunu dane rangalwa ke nonto shaytana rangalwa ke bune fi mujhe algon men gabud kur shaytana buni rangalwa ke namaz quraaru ga nota alkan quraaru ikhlas terikam beenum birueti kam beenum ekamu ena din idea ki koba kale men nan ikhlas terikam nan nati hadam wi gotaki kurige solih taqwa veri wali veri awliya allah ma taqwa veri solihun tavijje ibami hunge photo ibami hunge sura kurava bahtar fenna hisabu echisa alkan kuranta nu ibesale galkan ko genwana echisa ka shariku ko genwana ekamako alkan kuraruga hita feelings gennam vege ikhlas terikan gennam vege biruet kan gennam vege min nabi abdul qadir jilani mihun nabi bohuni alibe nuwata min nabi ibn arabi nuwata mihun nabi abdul aziz bin baz rahimahullah ummatu ge mihun ihtiram kura kada nuwata eki gawmata ko ge ba mihun qabul kuri ma shakhsiyatun misalak egotun e gawmuga isbe dia ma mihun ge nanta ke kiyafa munani wad yaghut wad suwa yaghut yauq nasr min nanta kiya mihun tak taqwa ver solih alta e mihun ge photo kurahafa bahattare fenna hisabuga erun tibami unai husas wane aharmenge imam aharmenge ilmu weriya hata taqwa weriye egotare timam ves namaz qur'an timan alkom go hunnani armolo idea ehnonto ebami hun ekan kuri jilu tatta qur'an wa mun zaman ta dawr wa mun gos anikka as waswas deni bala kalemen kin hetti qur'ani mi ma shakhsiyatun nafs gadaren ko namaz ti qur'ani alkan ti qur'ani mi ma shakhsiyatun nafs gadaren ko non he hemwima e ma shakhsiyatun e man allah ge wali werinne allah subhanahu wa taala ge hadratuga waran haybatu huri e ba mi hunge nan ganefa dannawa li allah subhanahu wa taala qabul kurawwane ba mi hun hita gennawa fadde dua kuri manuwata alkan kuri allah qabul kurawwane ma shakhsiyatun en kadash egutare kalim ge kaaba fan alkan kuri rangalu idea ge ba mi hun libuni wali weringe nantaka e ba mi hun ge shakhsiyatu tan hitan arwage e bami hum medueri ko man allah dannawan feshi allah alkan kurma de terang ichevade wani zaman ta dawru ifahun anikka asabunani kale menge kaaba fa mitakichan alkan kurima kale me mitakiccha shariketi kurani kale me mitakiccha shariketi kurani mi ma shakhsiyatun mi ma kalage takare bami alkan kuri zaman dawr wamun gos emme fahum e ma shakhsiyatun naki kalange takikkam gamana ki alukan koreve kuttam veve biruati veve qurbani koreve nadru buneve dua ko denneve bay kamuga vegendiyai adam alayhi salam ge darifas koluga shirka kufur feshuni kochakunto alukan koreve budakun nun igeto ma shakhsiyatun ge photoi ma shakhsiyatun ge surai emi ma kale faanu gari hun sa wari duwegen ve mi ummata shirku wade dane mi ummata shirku wannane kalfo regga hile ge macha hini hiremun araha sirruko eha nenge gota shirku wannane ummatu ge tera emi malgon men samalu weti benvi algon men ge deen algon men ge aqida himaya kornya algon men jehen samalu weti be al imam nawawi rahimahullah idal wani foto ya taswir kurahmuge masala ga bahus kurawamun liuwamun engos vidalwani ajma al umma nuta ajma'u ala man'i ma kana lahu dhill law da khunne mi fadan rakatir halu ga huriha be fulus jehne fiqh werin nawa bal law fiqh werin dalilun angwa vidal fa bas fulta muli ummatuge ilmu werin ijma we wada gannawa ittifaq we wada gannawa e
සූරයා ෆොටෝයා තස්වීරුන් කුරේ හියනි එලේ ගොතන් හෙදිෆා හුන්න ඉච්චි බුදු ස්ටැචු හියනි එලේ ගොතන් හෙදිෆා හුන්න කොම්මෙ එච්චේ මනා කුරුමන් හුරිහා ඉල්මරින් ඉත්තිෆාග වඩාග අදි ඒ එකමන් ඉන්කාර කොන් ඒ හදාකු කුරුමුගේ මච්ච මුලි උම්මන් ඉත්තිෆාග වඩාග ඉඛ්තිලාෆ් වෙෆවනි කෝච්චක ذික්රායන් හදානි කංකමන් නෙගේ ෆොටෝ නුවත කුරේ ඉච්චිසා මෙදුග ඛිලාෆ බෝරි බයින් ඉල්මුවරි එකමකු ඉල්මුවරින්ගේ මෂූර් තහ්කීක් රබ්බා බඩති ඉල්මුවරි මිදාලවනි කුරෙහුම කීවේ සුද්ද කමෙන් නෝනේ හැම එකනි බේනුන් තක දරූරි කන්තත් තක ज़मानी टेक्नोलॉजी का नेगे फोटो है कि मसले नो नमोइस बुदु के गोतु का कुरई फवा कोम में इच्छकी हुद्दनुं इच्छकंगे हेदुम वेस एविक्कुम वेस गेंगुलुम वेस ए मना कमे कम गायन वर्ग इत्तिफाक वडा गन्නවා එහවිම සාක් සමිටුක බෙහෙට්ටි එච්චි තකකි කිහින හදන්ජි එච්චි තකෙත්තෝ අල්හම්දුලිල්ලාහ් තිය හොරියා දබෝති අඛොන්න කි මිහාර ෆිඛු වෙරි මිමස්සලක් එනි තිය හොරියා බේෆලොන් එබ්බසේ වඩා ගන්නවා කොම්මෙ නමෙක් ගවස් බුදු බෙහෙට්ටු මකි හරාම් කමෙක්කම ඒ බුදු හලාක් කරන් ජෙහෙන කමකි වෙගෙන් ඉස්ලාමී උම්මත් ගල් මොරින් ඉත්තිෆාග වඩා ගන්නවා මස්සලේ සෝබකි එබැමි හුන්ගේ බහට්ටානි සාක්ෂමිටුගේ නමුග එකමකු මාදම ඒති බහට්ටානි ගවමුරි ඊති කුරන් සීනතෙරි කුරුමට්ටක අනෙද්දුව හම්බුණානේ වට්ටා දාෆියමුන් අවට්ටරි ගවමතෝගේ මිහුන් ත රුලියන්නානේ එහෙම එකම් කුරා කන්නවාන අලකොඩ බණුක රිසාගතිම බේස් කරන් දාන්ජේනේ ශ්‍රී ලංකාවේ නොත ඉන්දියාවේ බිරුදක්කම් ෆෂා බේනුම කි කොබාත ෂයිතානාගේ බේනුන් අලකොඩන් ඉගේ තිබේ ෆලොන් වෙසෙන් එංගි වඩා ගන්නවානේ මිහාර කොබා ශිරුක කුරු මඩු එකන් කුරි මිහුන්ගේ මක්සදු අල්ලාහ් මොළ දෙනවඩි ගන්නවනි අලුගඬ සියාසී නසරකුන් අලුගඬ බුනෙවෙන් ඔති හැම එකනි ගස්තුගා මිගෝමුගේ මුස්ලිමුන් හිද්දති කුරම් වෙගේ මිගෝමුගේ මුස්ලිමුන් නිකමති කුරම් වෙගේ ඉස්ලාම් දී මඩු නත්තාලුමුගේ තෙරෙන් වෙස් එගොත මඩු නත්තාලන් කෙන් නුකුරෙවිගෙන් අවහන් නත්තාලු මට්ටක කුරි කමකි මේ අලුගඬ ගබූල් කුරෙවෙගේ මාෆ් කරවාති එවස් වේෆලගේ ಶೋರ ಕಾಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಕ ಗಸ್ತೆ ನುಕರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಬೂದು ಕುರೆಬೇಕು ಕೀವೆಗೆಂತ ಸೌಬಕಿ ಆ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಿ ಒಂದು ದಕ್ಕಣಿ ಬುದ್ಧ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿ ಒಂದು ದಕ್ಕಣಿ ಕೋಚೆತ್ತೋ ಕುರೋಡು ಕಲಾಂಗ್ ಎಬ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಲಾಂಗ್ ಆದದೆ ನೆಂಗೆ ಬೋಹಿ ಮೆನು ಮುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ಕೋಸಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇತುರುವೆ ಎ ಮೀಮಾ ಎ ಆದದ ಕಂಗೆ ಬ್ಯಾಮಿ ಹೊಂಗೆ ಸಗಾಫೆ ದಕ್ಕಾಣ ये बैमी होंगे शख्सियत है बैमी होंगे दीन है बैमी होंगे अकीदा अलगुन में नवर मजा कमेंगे हकीकत को इस मजा कमें एकमको अलगुन में ने एमी होंगे गांव में गुस्से नुबुना कले मेंगे फल्ली तक आए चीगा इस्लाम दीनु के ची बाहर के नो तो हुरिया ची मिक्स कुराश नुबुना की वेगन तो अलगुन में न की वकी भाई अलगुन में की तौहीद का हुलवेरी अलगुन में के सकाफत के तेरा बुदु कुड़ियन नुवद्दान तिबे फुल वद्दान तो दिवे रायतु मद्दम बेनु वाणतो එහෙම් වෙජ්ජියා දිවෙහි රයිතුන්ගේ වාජිබේ මිදීනුගේ තරං අන්න කුෆරා ශිරුකුගේ හුරියා කමෙන් නත්තාලු මට්ටක මියදුම් ෆෙෂිගෙන් ඒ මියදා හැමය නුකුරෙ විහුරි මසෙක්ක කුරන්තේ දුව කුරියන් වත්තාග හුට්ටානුදා ඉල්මු එරින්න සියාසි ලීඩරුන්න හුරිහා පාටි තකුලි අල්ගොණ බුණානි හුරිහා පාටි ખાસකම් MDP ගේ ලොබෙතියා කොන්නා උක්තෝ එහෙනි सरकारुगा हुरी कोम्मे मीहे कम गावियस सरकार होती कोम्मे पार्टी गतुगा कम गावियस अलगोन में नकी मुस्लिम MDP DRP अदालता हुरिया पार्टी के सुळनी मुस्लिम कम वाणम इस्लाम के इशू एग्गा तौहीद के मसले एग्गा दीनु के नमग कुरेवे कंतौग जेहेने बामी हुंगे अकीदा ईमान कन दक्कन ए बामी हुं इनकार कुरन नुकुन्न नुनुकुमे जेनमा अल्लाह के हुक्मा खिलाफ हुए मीहुन्ना इनकार नुकफिनमा एकलांग दीन जोक जहा एकलांग दीन नत्ता गोवा मीहुन्ना ताइद कफिनमा एबा मीहुन्ना की ताइद कुरा मीहुन्ना की एक नुबा जरीमा हिंग मीहुन फदबाय ए फदबाय अलगोन वरंग हितामया एकुगा अलगोन ते लोबेति अखुन्ना हिस्सा कोल्लानी एवस मियका बदुबाय बोणोगे नियतुगे नु हेन्नम अलगोन के लोबेति इज्जत तेरी रयतुन्ना अलगोन के लोबेति गावमुगे रयतु मजलियुगे इज्जत तेरी मेंबरुगे तेरेगा तिब्बे मुस्लिमु बेफुलुन्ना अलगोन हिस्सा कोल्ला बेनु मणि तिबेफुलुन्ना इंगि वडा नुगन्नवानम मियदुम फेशिगे मुस्तक़बलगा अलगोन के वाहक हुज्जते अलगोन इंगि अलगोन गावमुगे हें
elmu erinna hen heyode be fulum sunnani iwafaka neengenya mustaqbalaga samadu e wada gannawa engi wada gen kurebinama miwagutun tauba wan jehene henno nama tiba allah ga hadratu gawani islam dina furassar ko islam din natta mattaka pillege fasbaga hife mi hekkamuga konkametto ei algondu miwaha kami hadisa adu hi algondu wes wara boda hiddati kandibunu algondu emme fortama wes algondu ge akege gaatu gamuni ti majlis terege photo ta dakkade bedar masalenne vedana kame beru gawmakum miha ko as islam dina furasara kuri majlihu ga nota enage tagurire ga kofan ladu hayan nebbay tahzib num bay taraqi num bay mihunge shuur taka behavior isnenge bay mihunge member fanna behavior isnenge bay ko kofan embima pille rajye gena miha ko gena e nota gena mihunge ne rangalu maqsadi ga kamga vedan namos ena islam dina behuni qur'an kamenne ekamako behuni ma islam dinu ge tekadaru islam din himayat kuran tibbe mi honge wajibe nun to inkar koro ehmi malgonde me fortame bes muni algona photo ta dakkada badar hitama ya ko gunan chehni e dahata waha ka dakkamun dia iruga mi loboti gawmuge izzatere membarunge tereng hama faharega befala ko indana photo takum fennan huri gina befulun hama wara saaf kon ufalun hingama jehi wadagen waran waga dakkan huri miha gadar kura halatu ga tibi gota fennani algon ga masale kas vedan e gota fennan huri ekamako algon da bay memberun na veduga every shakkenne gota ki wara saaf ko ingen huri pillege gaatuga pillege arihuga hasham bandalagenna pillege kurimatiga guduwegen salam kurumugaya pillege waha kadu mattaka dariya ko bafaege waha ka sado hannu hunna hadabori kamayakuga tibi mihun tibi loboti emmeha rayitu islam dinu gemes malumat enne miha wes alugande ke mi masala ga alugandu gabud kura gotum evvaru kongoda gatto ei tibage aqida tibage hitugawa allah subhanahu wa ta'ala tiba iqrar we i'tiqadukum i'lanukum duniyagati hadani allah menwi hagwegen alkum bebe ilahakun waqam e kalange fay kirte qur'an ei kalange wahi basfuluka ei duniyage macca baawelunu emme ma foykama ei mu'jizatekama ei qiyamat ad-dan demigan oy mativeri ma fotekama allah ge kalam fuluka ehem bunanama allah ge deena e kalange fota miha ko as tibage kurimatiga tibage sarhadduga tibage baro hinga hisabuga ichi gowairo tibahama hasham badlagen istarjahagen to hunnani nuwata emihage angamatiga jahani to nuwata emihage kurimatiga annu fornya bas bunani to inkar qur'ani to kinet to tibe fulun hadan uriha muslimun bes inkar qur'ane inkar nukure vijja kinet to hadani tibe fulun inkar ko fane kam ifada bodu majli hegga efada izzaten tibe tanegga duniyege bodati barugada gawmutakun america fada algon menge bodu bebe menna algon menge kafa mama men gotuga deke kahala amuru weri europe america ge gawmuta fada baru takun balamun hisab kuram gendani ko algona kannu kerena kannenge efada warugada mihe ka dimala ichike bunaka ehme ji algon kine to hadan chen nukumagen dam tibe fula coffee no hippawa innevi kiwe to nunukume bembi votulun kurimati gawwa kita memberun to nukunnani kita duha to majlis hutta den joni memberun hamanuwege bala edu majliuge memberun nun ehemmi hum vesetana badeti balgona kanenge kon haisiyata konka mi kiha hevwa kametto anikka majlis ke member ko fahaga kurawwa fain ekama raddu devwa wararangalu radde fahaga kurawwa fain islam deena joku jaharuga timamenu jehene tolerate kurakashe adi mi waran aniyaveri ko kuri kamike mikan kuri iruga pillege tagurir nota pillege khitab dinumuge kuriga enaka khitab ge divi tarjuma etanuga bahafo ikkam mi huriha kame kureveni nengi to nota olumakunto by chance ehne nuwane mi bayku mi hon rawagen gastuga kuri kame
adi ekam balage warak gina bayaku migamuga ebatibu ehvima efada be fulunge wajibe tawbawu sababaki man Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurava angawafa wani وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتي يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم ما نيكي وقد نزل عليكم في الكتاب تمن الله تيباميهم جمتشا من فتوك كيرت قرآنك هذه من الله بابالي بفتوك أنقوا فيباني أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها الله كآياتك من الله كبس فلا مدوك كلام الشريعة مدوك كلام الدين مدوك بايكم يهم كافر جو جها فرسار قرنيا فلا تقعدوا معهم ابا ميرو ناكوغا نيش النار تدوغن دار انكم اذا مثلهم ايه نودا في نما تبا ميون هيفي فتبجنما تبا ميون وفاكف في نما نوتا كما روحي كان تبجنما انكم اذا مثلهم تبا ميون نكي افدميك تبا ميون نكي افدميك تبا ميون نكي افدميك اهبيما man Allah ge mi basulu soriha kon algon men ngangade pillege wahake rohigen hori komme mi haki pillege wahaka hiniya ufawi komme mi haki pillege wahaka difaa kori komme mi haki e pille ka halami e fada aniya weri e fada mujrime Allahu akbar e mi hala boti akhon me algon men algon menge gawmuge himayatu algon menge deenuge himayatu miyadu miwagutu azume kuram vech algon menge ma deen himaya kurmatta algon menge anno jeelu ta salama kurmattaka miyadu migawmuga barwari faratakum gastuga waram madu kafaru fawa bay migawmuga murtad fawa waram madu ayakoda nubanu dafa bay ejjinsun gulun hingan gowa bay adives emmeha faish amal taka goabe dihrajen islam din nattaluma mitanuga miniwan kan nekkama goa beruge kuli sifange ehi hodagen din nattaluma taka masekke kura madu bay lavva ekan kurwa ba mehuna taidu kon ba mehuna magu fai koddi islam dinuge magu tan hani koramun da tammi miyadu algon men emmenna fenna kame algon mige ma kuriga islam dina furiha magota ga wannaje islam dina furiha me wannaje mi mawduga din taguri regana sehategge salgono mikam warabboda faahaga kofawana algondoge waragina akhunnan hiwe faawti shamimus miharu siyasi wejje miharu sarkara behim fashafiye lobati akhunne allah hattaka ikhlas terikama kuga midannawani algondu mi kurige we sarkar go hori nubatakan inkar kori mihe adi miyadu miyo sarkar wujudan asamiyoti tie befulunge terem waragina befulum ves dua ko nasihat terive nota munkaran inkar kurumuge terega algondu himenige ekamako allah ge deena faaluga mihaku idikol wejjiya ei komme mihekkamu gavies ei algondu enge loboti rais kamu gavies algondu ge loboti bappa kamu gavies algondu loboti mamma kamu gavies algondu ge member fan ge iturang aila ge mihun kamu gavies algondu ge iman kan algondu ngamur qurani ba mihuna idikoluwa ehem wi algondu idikolu wi loboti akhunne evs muslimaka evs mu'minaka jaiz kamen no rai amurayite vies very obvious faaluga magumatiga public ge terega islam dina khilafa goa efada kantatan i'lanu kon hadam feshima ekamuga inkar kurumattaka baverinu hurumaki evs muslimaka jaiz kamen no adikiye rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman kamuge baata kandalu iruga emme dashu daraja ekamuga levvi tibage dulun inkar kurumuge kuladana kannemmi he atum mana kurumuge baro nemmi he goa halelawan nunukumeve nuwata atum benaange chofullada baros nei ehani kamati bihe vijja enage hitunge kaman nafrat kuran efada mihunna duruhaliwa efada mujrimunna inkar kuran enage hitu evaru nojjiya hatarwana daraja iman kamuga nuwe
وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن منكر فين نمي هينك أتون هينك دلون هينك هيتون إنكار قرآن جهنة إنكار قرآن جماعتك هي كنت تكامرك منكر نهي قرآن مسلمون جماعتك وان جهنة فهتك هتروانا مينغنة نتة ريفيوترك منبر وسيمان كمن نتة أوره فهتكو أوره دوريجا إهميما ريفيوترك منبر إيمان كمن مين جهتوكا هوري ميهايا ميادو ألقندو مي حجته ألقندو مي قوالني من الله سبحانه وتعالى دينا دي كلام رسوله دينا علم ورينج فتواتك علم ورينج فراتو مي لا ديني مي دينا خلاف إسلام دين عقيدة خلاف هوريها عملتك بستك كندتك إنكار كرمتك هوريها بفلون اتفاق وداعك نواش එහෙන් නුම් වෙජ්ජි අල්ගොන් මෙන්ගේ කන්තත්ත වරන් හිති ගොතෙක් ගාදානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවා වවනි මුමිනුම් වෙජ්ජි ආබා මීහුම් අල්ලාහ් රසූලා අදාවත් තරිවා මීහුන්නා ගාතේ නොවන බැම්න දුරහෙලිවන් لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الله کے رسول yang iman ba mihunge bayakuti ba mihun nudekene yuwaduna man hadda Allah wa rasula Allah rasula adavat teri Allah rasula faadu ki Allah rasula frasar ko malamak kura mihunna gulum bahata mihunna lobi ve mihunna rahmat teri kamba mihunna gati mag kamba wa baykun hunna Allah akhir do ang iman ba mihi vejiya الله رسوله عداوتنا عداوت تريوان اي ولو كانوا اباهم يباميهم بفان كمغاويس يباميهم دارين كمغاويس او اخوانهم نوتا يباميهم بند فاميهم كمغاويس نوتا يباميهم جماعه كمغاويس يباميهم وانها كمغاويس يباميهم الله تكا ايدي كل هدان مي مؤمنون صفه من الله ربا فواقي انمس كم غوتك دياس اسلامنا كم غوتبياس إسلامي ليبل جهادك إسلامي قوم تكوغا ولا ميهن تميد ورقنا إبا ميهن رسولك زمانك كيرت قرآنك بابا ليفاوني إبا ميهن كي منافق كموغا أي إبا ميهن دلون شهادك يا إسلامي إهنما هيتوك تريك إسلام دينك لويب بني هيتوك تريك الله رسوله نصر دينو من ني إيكان إبا ميهن كي بان فعل نوين نهنان رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانك منافق فعلوا ورا خاصة دكمك ورا خاصة دكمك منافقون نفاق فلاير إيجي ترين إكمكي جهاد الدانج هوني دبيت أخوني جهاد الدانج الله رسوله دينك حمايتك غير مسلم إسلام حملا ديني ما دفاع قرآن نكون نجهوني ما منافق وكيان أي إباميهن نكي ورا مدلا دنيا ديري علما لو بيكرابه إباميهن نكي دنيا هذه مارودة باي إهم بيما إباميهن بيروغانه مارا إحالتك منافقون دهوانا حالتك كيرت قرآن منافقون وكي قدين أنن حادثة كي أنن حالتك الله سبحانه وتعالى حكم باوالي حكم تنفيذ كروي حساب الديامة ما الله حكم كروي واكادوي هنيما منافقون نك هجمن كروي إباميهم ترتر ولا كنا إباميهم بنان تينون هنگوته هودن غاش حد جا حساب الديامة قرآن كآية تفرني أو تينون حكمه هودا مارو إباميهم نك هجمن كروي أو تينون حكمه هودا එහෙන් බීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දෙහාලත ගුලිගේ මුනාෆිකුන්න වරග දෙ රද්දු දෙවා එබැමි හුන්න මි උම්මතන් ඉන්දාර කුරබ්වා ෆවිදි ඒ ජරාසීමකි ඉස්ලාමී උම්මතුගා උෆදිෆවා එම්මෙ නුරක්කා තෙරි ජරාසී ඒ ඉස්ලාමුගේ නමුගා ඉස්ලාම් දීනුගේ නමුගා මුහම්මදු නමක කියාව ඔතීම නොත අහමදු කියාගේ නොත ඉස්ලාමී නමුගා තිමම්මෙන් තිබ්බා ඉස්ලාම් දීනක කමෙන් නුකුරවේනේ තිමම්මෙන්ගේ වෙරිකමුගා ඉස්ලාම් දීනා ඛිලාෆ වෙස් කමෙන් නුකුරවේනේ මිකහලා වාහක දක්කා මිහුන් එහෙන්නම සිතුගා ඉස්ලාම් දීන දර්රගේ මිමරස් ලොයි බෙන්නේ නෙතිමා එකම් ෆලා අරානි එකම් ෆාළුවානි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීන නසුර් දෙන් ජෙහ වගුතුගා එබෑ මිහුන් ෆහජ්ජෙහෙනේ කොම්බස් බහනායන් හදා ති සියාසි වාහ දක්කා මිහකේ තියක හරු කාරින් වන සියාසි වාහක තොම ඉස්ලාම් දීන සියාසත මි දෙච්ච නෝල බොත අඛුන මි එකච්චේ
siyasata medu baale fa ayat ki islam din adi alkan kurma baale fa ayat ki islam din hududu ge haddu ge ayat ki ko bata siyasate nunto hemvima tafatu bahana ge ba mi hum boda magane ane bek bunana timammen islam dina ekkola kurave komme kamega tayyar wana mekam tikama kanu dan mi us bahana us makar hemvima halugodu ladu gang warak gina kantata dimavi mikama guligen ebbe fala ko as dannawani mi buduge masalaga bay mi unge bo bune e budu be hetti me kale men kamakavi fihar tawge sioti hus buden nun hedun alwa budu emvi ma dalilu edibuni fihar tawge budu hurima Sri Lanka ge buddhistun atun India ge hindun atun adives ehen gawam tawge shirka kufru ka halwaringe atun budu hadagen genas bahatta kanunto kihamolu figu hetto ibili haki wara ekahala figu genna mihe nuh alayhi salam ge zamanu ge e figu ena gena miharus e figu ena gennan ballawa islami gawmaka berum budu hadagen veddum mi hudda kurani fihar tawga budu hurim kakuto buni e budu tan hudde kakuto buni alugandu islam dinu ge wahaga dakka mihi ge haysiyatun islam di ilmu gene mihi ge haysiyatun alugandu mi bunani insanu ge sura en hada fehera budu ta ki fihar tawga hudde chennu eves nagambi ekamako gawam ga huriyechen nunege nyaves beru michi genes ge nuwane nun to ikhlas teriwiya mi hus makar hus rew ane befala ko astannawani warang itubaru hori farata sheikh we timan addu diyame addu ge warang itubaru hori mi hako timan nagatu gunye timan lolun de kunime emme fortama buduta bahattagen ha bodu masale ke kan nuwe eni addu ge muslimun inkar kuri mihun mase kuri wahaga dakkagen gaanuni gotun nota sulhaveri gotek de kan inkar kor islamic ministry ves fatwa neri foi hutta kamen nu kama genamuge kurim ves emi sulhaveri ko kan gendam masake kuri ekamako eba mi hum beenu no sulhaen eba mi hum beenu wani emi hunan hi wani emi hunge mi hum kulliya ka borto go furangas bongala algun men emme dubbalane emi hunan nasuru dene ei ehmes gawmu takuga kanta wamunda gota ekam waane ekamako lobete akonne eba mi hum beenu baha gota huriya taw kanta ke nowan ehmi ma eba mi hunge mi makarweri rewun ballawa emi ekuni timanna me migota mikama inkar korumuge tere gawleni ko detim mi hako e party fidawan tibi detim mi hako as buduge kariga sajida tiriviye ki koranto jessun kurambege ruliyaruambege den kalevena heduniche hadabadar hebunambege ehmima e buduta ki ekkan egota nukurunu namoes halaku kuran jehe etche adi e hisaba diyama ekkan halaku kuran jehene faharega bayge jana geldum wi namoes ehni islam dinuge himayatuga mihenge jana mala gellude umaki gellume no lobede akhunne te huriha be fulumes algon menge verimihan fashage rayitun emmemves gawmi tarikh dostoga kaaba fam wi jihaduge ta kaaba fam wi qurbani ge wahaka nudakkato ali asifanu shahidu wahaka muhammad tagrufanu kurevi jihaduge wahaka ko bato algon memiyadu mi fada nubahare un takum algon menge mi divehi ummen halaku kurma masake kurum midani ehmi wa miyadu algon men islam din himaya kuram beenun nama islam dinagen teduam beenun nama algon men emme ha lobueti rayitum ebba hekiyenje komba hetto ei algon menge siyasi masrahuga baikkan tattauga khiyalu tafatu namus dini fiqhi masalatakuga halal to haram to makruh to sunnat to nun to khilafu fedi fawi namus algon wene raddu din namus ebe flo kane be flo raddu din namus masale nu e huriha kamaki islami fiqhu ge terega gabul kureve aduwe he no taraddu deve kandattake namus la ilaha illa allah mi kalima ge mana himaya kurumuga algon men tereng evs mi hako khilaf nu ehmejiya huriha muslimu mi kalima ge dashan evvan jehene
egoto mi kalima himaya korumattaka algon men nan hame kani gotaki mi kalima kiya holweri mi kalima iman wa huriha befuno huriha loboti rayitun ittifaqu lobe dakhune khilaf tadu kolla algondu deke gota tibe fula deke wada gannawa oda ane be fula deke wada gannawa go war tafat wedan waragina kantawga masale nu la ilaha illa allah mi kalima ga algon men khilaf nu algon men ittifaq em jami kamatta ka algon men emmen eggada kan aranje men allah subhanahu wa taala ga wahi basfulun ibra libi algon men mirege mitanun teduwan jeheni wara warugada azmaka kuga kalanga wahi kurava fawani واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا دوبتي أخونا كيها فوريها ما ماتيري ريتي آية التو الله تبارك وتعالى أمة وحيك ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اي مسلم نيت يباميهم الله الدين وكلام وافش لا إله إلا الله من كلمة امن اكو غاهي فاحتاش امن اكتي غدك به فاحتاش ولا تفرقوا تبان بابا بنوداش افس مانه قالون من اخذوا كلافنم قالون من اخم بايكارد كوفينم قالون من اخنا اتنه غنيشين ديوينم اتتن نوكيوينم ان هوتل ك نو ديوينم ام بك نو هينم كينه قالون من دين ولين قالون من دين اساسي اصولك خلاف وين ولا تفرقوا بابا بنوداش بابا ومكي مشركون كم تبامي هندم كراشه الله نعمه كبات الله نعمتك إسلام دي ميدين عموك كوريغا ألغون من نكي بابا عداوة تري بفاوا باي ميدين عموك سبب ألغون من اتفاق اتحاد وي إهم بجيا من نعمتك متيغا دمتي بنجه أوس وانها خزرج وانها بڑ زماني هنغرا ميگه تاريخي هنغرا ميگه متيغا دمتي بكمو مما كلمة سببون إباميهم أخنتك كمغاوي مول الدنيا جهورها مسلم كم تانيجا ديرولون كمغاوي كم كوليج ميه كمغاوي كم غوتا كمهوري ميه كمغاوي أي أخنتك إبندو بفاميهم تك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وكونوا عباد الله إخوانا يا الله قال تكون إباميهم أخنتك كمغاوي إبندو بفامي كمغاوي خلاف تنت كلاش لو بتأخونه ألغنو تيهوري هذا بيتاخو ألغن مهم هذه هرايتهم ألغن مجهيتو جاوا بارتي جه وادا وري كما جماعة توجه حسد وري كما نوتا باي كهلا ديني في كوي مسألة توجه هوري خلاف تكا أرار تك أريج بحث تافا اتفاق وانجه مي مسألة أي علم ورينج كما علم ورينا يكوجا كوري الداني مي مسألة ألغن من اتفاق وانجه إيرون الله سبحانه وتعالى بركة لباني إيرون ألغن من ديفهين جدين ما بيجن بإسلام دين سلام واني ما النبي بيكلونا قوم تكوجي سنتي أدي ألغن منا شروي دليل تكونيجي مسلم إفا مجلس تككي ديني واحد دكا الله جحد مكرا ذكر كرا مجلس تكي بركات المجلس تكي إفدا تنتاغا دعاء كرمكي دعاء إجابة كرمي كمغا علم ورين إفدا ما كمغا علم ورين ليوفافه باي رسول بيكالونجي قوم تكون الله سبحانه وتعالى كوفا باي قوم تكون فيلا غصفا بوري قوم رأيتون إفه بدت جماعة إتنا كان إفه دعاء كرمكي سببهم ألغن من بس دعاء كرما هنگا الله تبارك وتعالى ألغن من جديد كما يكون دباتو اللهم هدوا وركر برسكلاك برسكلانجي إكو وانتا غدا كيرتي وانتا رحمن وانتا رحيم وانتا رسكلانجي برسكلانجي هريها كما دنودي غنا ورسكلانجي هدوا وركر برسكلاك ألغن من حالة ألمن حالة إسلامي أمته حالة برسكلانجي مولا دنودي غنا إبرسكلانجي دين إبرسكلانجي حماية كرفان إنما ألمن دين حماية كرفان ده هذا أبغى كره إبرسكلاك ألمن دين ممكن ألمن دين متيجا ثابت ومجد توفيق ودفاش
كفرا شرك إمها بار تكان ركضون على منا منجي دارينا كوريان وين جيلو تسلام كرفان ديب هذا أبغى برسكلاكو ألقون منجي قومك إمها فراتك آمنا مسؤول ور فراتك هدايتك كوان ديب هذا أبغى برسكلاكو ألقون منجي تريجا وصريحة كوني برسكلانج دينا جنجالا برسكلانج كافر برسكلانج شريككو إكمل جوالا برسكلانج عرتكم برسكلانج عرتكم كافر كروما مسك كورا ميستكون نعم برسكلانج عبرتك في لا ولا دكوان ديب هذا أبغى برسكلاكو مدي بوجي أهل ورينا مدي بوجي أهل ورينا الدين وقعداء ترني كم تكرفان ده اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا جبار يا قهار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا رحمن يا رحيم هذا أبغى برسكلاكو على منا هداية دكوا دنيا آخر تجي هو توفيق دفا نركاك عذاب ولا من دين نبان ده دنيا آخر تجي على منا وريها نصرك كامياب الدفان ده هذا أبغى كره برسكلانج توحيد كلمة أبدا مقومك ما تبري كوريارا دا من ور كرفان ده ألقون منك ديداكي ألقون منك عقيداكي ألقون منك آدكادكي ألقون منك هريا إتشكي برسكلانج دين إسلام دين كم قال فان ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.